laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الواحد القهار المنفرد بالجلال والجمال والكمال، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه المقدمة الوجيزة، فإن عنوان هذه الجلسة بمشيئة الله جل وعلا سيدور حول لماذا الابتلاء؟ لماذا الابتلاء؟ هذا السؤال سؤال يطرح نفسه في هذا العصر وفي هذا الزمان الذي عمت البلوى على الزمان، وابتلى الله عز وجل عباده، فهذا السؤال يطرح نفسه ينتظر الجواب. فإن الجواب يتلخص في أمرين: أولا الابتلاء سببه الامتحان، ثانيا التمييز. الله يريد عز وجل أن يمتحن عباده وأن يميز بين الصالح والطالح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا السلامة، وأن يرزقنا الأمن والإطمئنان، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجيرنا ويجنبنا من سوء الخاتمة. هرأي أن يتي الله سبحانه وتعالى kanko woni bajjo foluɗo, kanko woni herorɗo timmal, ko kanko woni herorɗo mangu, kanko woni herorɗo bawɗe, kanko jalla wa ala. En juule nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminago islam, ko ɗum woni salminago julɗo wonande siɓɓe muɗum julɓe. Hiɗen yiɗi joɗade ndeɗo jonde kadi ha joni, waɗande jonde mudakara wa mudarasa ha joni ɓayri. Ko ɗum ɓuri moƴƴude ka yewtereji, ko yewtudugol jonna haqqillaji ɗin ko ɗi tasko, ɗi darta kanje tigiri, ɗi yitana hoore majji. haray ɗen andi ɗen fuɗɗuno silsila Allahu huwa alqahiru fawqa ibadi, ko kanko woni foluɗo, himo wontiri sengo dow jiyaɓe makko ɓen. haray hande ko faalaɗen jangidude ko limadha al ibtila, ko fi hon ɗum joomi men jarribanto jiyaɓe makko ɓen. ko waɗi en sikkitaki fewndo ɗo wondema anna al alama bi ajma'ihi fi ibtila. aduna on no o waalori ni fow e dow laalagal ngal fewndo ɗo, joomi men no tippini jarrabuye goto huuɓintinni tagore makko nden. hada la yashukku fihi man aasha fi hada zaman. wuuruɗo fewndo ɗo hino andi tagore nden hino e dow jarrabuye, hiɓe e nder kadi jarrabuye. joni noon ko landotoɗen ko fi honɗum joomi men liɓanta jarrabuyeji ɗin, ko fi honɗum o woni jarribanade jiyaɓe makko ɓen. si en faami ɗum, no gasa ɓeyden moƴƴintinnade, ɓeyden kadi wakkilade fi ko waɗira kon yo en yultoy. al ibtila sababuhu l imtihan, woni ko dartugol seɗa, wattamyiz e sendidirgol ko jillondirno jiiɓodiri ko ɗum woni al ibtila. ko ɗum si jalla wa ala wi e suratu ali imran: wama kana allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi
hatta yamiza alhabitha min attayib o accirta on ni tun ɗum no way tun wa untu gerto ngar rusaka o gandi si gertogal hirsama tun loppama tawi rusaka tete ittaka cowo ittaka peɗa ittaka fuy ittaka leeɓi ittaka si ɗum ɗon loppama waɗama untu mo wi'i sendidira e ɗon tewu e tuundi haray mo mari yangi mo waɗi ɗum ɗon kam maafe wi'i no mari ko waɗata e o maafe o wela haray kadi mo mari yangi ka ɗum wiyete si jillondirama tum fof ukkodiri tum fof famini moƴƴi tum fof famini no wakkili tum joomi men liɓay ko sendidirta wa ma kana allahu liyadhara almu'minina joomi men wonali ko accirowo julɓe ɓen ni tum ala ma antuma alayhi e dow ko wonɗon e muɗum kon ɗo machallah inchallah machallah inchallah alhamdulillah wa tabarakallah ala lisan hakada jomen accirta ɗum ni tum o liɓoyay ɗo ko tawata hatta yumise alhabitha min attayib ko ma o waɗa tamyise ko ɗum woni sababul ibtila ibtila'u on non ko jomen faala e mum ko imtihan e nder imtihanu on yultoyen heɓoyen ko wi'ete attaqwa wasidqu ma Allah ko ɗum ɗo woni imtihanu on ko ɗum si jomen o wi ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna kadhibin ka ɗeɗo ayeje fof ɗe hollay en aljawab lissu'al limadha al-ibtila huwa al-imtihan ta yimɓe ɓen sikku fiɓe wi'i ɓe gondini tum ɓe akkirte ni ko ma ɓe jarribe ko ma ɓe ndarte ko ma piiji ɗin sennodira en toro allahu subhanahu wa ta'ala ɗi jarrabuyeji ɗi o woni liɓude ɗo yo arkisu en yultoygol ka o faala jiyaɓe makko ɓen ɗo o arkisa en heɓugol ko ɗaɓɓata kon indal imtihan en ariya yi'ugol suuraji mum seeɗa suuraji ko wiyete al ibtila yi en faamunoɓe ɓen ko honto ɓe yaltoyi anden enen kadi ko ɗon hanuɗen fewnande kono non ɗo en naato e darsu on ko ayeje seeɗa ko waɗi fewn ɗo ala ko ɓuri moƴƴude ko jiyaɓe ɓen yewtirte ɓuri konngol taguɗoɓe on fewn ɗo konngol joomi meɗen ngol tum e makuji nelaɗo ɗin tum yoni ko yimɓe ɓen faamine ɓe artay ko joomi men faalako ko ɗum si mahagol e ɗum en suɓi ayeje wano waɗirno ɗen fa atabiru ya ulil absar ayeje seeɗa e deftere joomi meɗen nden ko waɗi ko nde shifa'un lima fi sudur ko nde hutan ko nde hudan ko nde rahma fowno e mayre en suɓi aya suratun nisa mo udditoyten jangiden ndaare imtihan ibtila on ko nafata kon woni aya 151 e suratul araf aya 96 e suratul anfal aya 70 e suratul tauba aya 117 ne nyanden ne ngandi ko ni waɗirno ɗen woni suɓugol ɗeɗo ayeje ɗe anduɗen en jangino ɗe en firino ɗe ɗen andi ko ɗe firi machallah ko landi tun komin baabi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin si andintinnama tun andunoɗo anditay mo anda kadi andora ɗo kono noon ɗen faala ɗo en naatu e hunde nden waɗgol tarkise e hunde wotere yo julɓe ɓen wattu hakkil taɓe haɓidu e joomi maɓɓe e o jarrabuye mo woni wadde fewndo ɗo ko waɗi joomi men si o jarribike jiyaɓe makko ɓen o wi'ay man radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukhtu
si o liɓi ko o faala kon weltoriɗo wo heɓi welaye joomi me en tikkuɗo wo heɓi tikkere joomi me en ko faala ɗen wadde tanbihi e tarkise ko yen rento tikkangol joomi men e ko hoddirta ko ta en tikkam bal muññoɗen etoɗen ƴawen haa weltoren etoɗen haa ƴawen yettenmo e ko hoddiri ko woni ɗi jëm ɗi nayi kal qada wal qadar yimɓe ɓen ko pecce tati fecci ɓurɓe fanɗude e maɓɓe daraja ɓen ko muññotooɓe ɓen aqallu nnas alladina yasbirun indal bala muññotooɓe ɓen ɓuri fanɗude daraja ka joomi meɗen andi noon si tawi an a hewtaali ɗon tawi an ko jogiɗa taw fewɗo ko merde eyi taguɗo on wi'ata ɗum ɗum ɗo na honto yurmende nden har ko mettingol ko woni waɗude kon hiɗa ɗaɓɓira muññagol si a muññike ko an ɓuri fanɗude e jiyaaɓe ɓen no woodi feƴƴuɓe ma ɓe hewtiri weltorgol ko joomi men hoddiri kon ɓe wi'a hino muusi kono ɓay koye joomi men iwri hino weli ɓen faamude no woodi feƴƴoɓe ɗon wi'a hino weli ɓay ko joomi men tippini himo yettini e mum lahul hamdu ala kulli haali en andi ko tato wonɗo on andi noon no hulɓini wata taw enen en hewtaali taw hayka ɓuri fanɗude ɗo en yi ko tati ka ko as-sabr wa rida wa shukr ko ya muñño si a waawi a wakkilike weltora si a weltori ɓay ko joomi men yettamo e dow muɗum ko waɗi watan yeggitude hay fuy dogataka dow leydi joomi meɗen ko anda fiimo imo andi ko kanko kadi eɓɓi ko kanko kadi foddini ko kanko kadi hoddiri ko ɗum so wi e suratul hadid fi yo laaɓan en wama asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allahi yasir o wi likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur idan joomi men yewti ko laaɓi o wi wama asaba min musibatin heɓataka dow leydi hay masibo hum kun janɗiwo kun fanɗiwo heɓataka leydi wala fi anfusikum wana e pittali moɗon masibo tippoto illa fi kitabin min qabli an nabra'aha sina jommen windino ɗum waɗi e nder deftere wiyetende lawhil mahfuz atto tagude leydi e kammu duuɓi guluuji 100 jommen no andi fi ɗum himo handini kadi eɓe waɗi e muɗum ɓe kono noon julɗo on inna amrahu kullahu lahu khayr so heɓi moƴƴere shakara fa kana khayran lahu o yetta o heɓa moƴƴere si lorra yani e makko sabara o muñño fa kana khayran lahu honto perdi makko ɗin woni julɗo ala perdi sina hara o welsiti idan joomi men wi'i kala masibo ngo yiwɗen ka dow leydi ɗo woni ka dow leydi woni e hoore pittali ɗin woni e jawle ɗen woni e golleji ɗin ala ko yanata ɗo illa fi kitabin min qabli an nabra'aha atto tagude leyde kam o hoddirino ɗum kon ɗum waɗɗi en na weltorgo ɓay ko kanko hoddiri sa weltorali kon ɗum sakkitoto koko falɗa ko koko faala ko ɗum ɗon o woli ɗum e suratul hadid accen hakkil e on aya o wiite aya goo e suratul taghabun wama asaba min musibatin illa bi idnillah o wi waman yu'min billahi yahdi qalbah masibo heɓatako hay e nokku e dow leydi ndi wona ka leydi wona ka kammu si wona e dungaye joomi meɗen o wino waman yu'min billahi ay kala gonɗinɗo joomi men gonɗini ko joomi men hoddiri gonɗini ko joomi men haaji o muññi
o yondini yahdi qalba joomi men fewna e ɓernde makko nden o tabita e gonɗinal mo dartike ɗum salike ɗum ɓernde makko nden oñoto o perda diina makko faamen no nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wasike julɓe ɓen fof e maako maɓɓe mo imamu ahmad filli ka musnadu maɓɓe ɓe maaki la tattahimillaha fi shay'in qadahu lak ɓe maaki an julɗo ta tuumu joomi meɗen e hay hunde ko hoddiri e maɗa ko hoddiri e maɗa wo ta tuumumo e muɗum muñño weltora yettama ɗum ɗo hino jeeya e ko hanɗen wattande hakkil ko waɗi kullu musibatin duna din jalalun kala masibo ngo julɗo heɓi si masibo ngon naaka diina makko hewti naaton o jarribora haray on masibo ko seeɗani ko waɗi masibo si hooti e jawdi si hooti e pittali ene ɗiɗo ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi neeɓi ɗo woɗi heddoto ko ɗo accata yaha amma e diina ma kan ko ɗum ɗon naɓorta si jarrabuye tappi ɗum bonnanima na harayɗa fiɗɗade yaha ɓay a naɓorta jawdi si a naɓorali diina kadi honno wiɗa ko ɗum si jommi walaqad jittumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ñande on ti feƴƴini loota waɗa kasange ronda natta ka joomi mu'um joomi men honno ginnatamo a fiɗɗike a ari a addorali hay fus ko okkanoɗa kon pop a acci ɓaawo si a addorali non ɗo kadi diina hare honno wiɗa a naɓorali ɓiɗɗo a naɓorali jawdi a naɓorali coñki a naɓorali kala ko marnoɗa ɓe fiɗɗima ha a laaɓi a lootama ha gasi a haɓɓama e nder kasange a wattama e nder ngayka a ombitama ene si tawi a naɓorali ɗo kadi diina haray ko honɗum naɓorɗa wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum o wi kadi wama nara ma'akum shufa'a'akum mi yaali kadi hande wawuɗo on tefande ha daɗon ɓay on addorali diina ene ko bonnanma ɗum ɗo wo haray ɗum no fanɗi fanɗa fi honɗum kullu musibatin duna din jalalun hunjoɗen ɗum kala masibo e dow neɗɗo si tawi masibo ngon hewtali diina makko ka tawi o wuurida e diina o maayida e diina ɓay ko ma o maaya haray on masibo ko fus e makko kono masibo si duɗɗi diina haray o perdi aduna e laakara ko ɗum siɗen andi ñande Uhud nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama selli e gurdam maɓɓe ka sira ibnu hishamin e asiratul halabiya defte sira jane ɗen fof nde yaaɗa ndaruɗa wo a taway ñande nelaɗo on iwi Uhud ɓe sentade makka eɓe madina ɓayɗi woni sabu nden ñanden ɓe barminama ton ɓe heɓi sattede e lorra tiiɗuka ha noddowo noddi woni iblisa o ewnike inna muhammadan qad mat o nodduno ɗum ñande Uhud ɗum woni sabu ko jiiɓidiri haqqillaji sahabaɓe ɓen ɓe jiɓi ko honno ɓe ɗekkikirta si nelaɗo maayi hande ɗum jiiɓidiri haqqillaji ɗin ha jomme wi wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum nelaɗo on wonali sina ko nelaɗo feƴƴino atti nelaɗo oɗo si nelaɗo on maayi ma warama ɗum wata itto on e diina mon kan on say haqqillaji ɗin arti kadi nden ñande non ɓayri noddowo noddi saaki inna muhammadan qad mat woɓɓe nani ɗum ɓeɓe humpitaki jaka nelaɗo maayali yaadi e nelaɗo maayi woodi eɓe madina ɓen hiwraɓe nelaɗo on maayi ɓayɗon andi hunde si waɗi tun fayda wowloɓe ɓen da'iman kala hunde waɗunde mandite moƴƴa si nde waɗi ɓay jomumen wi'i wa idha ja'ahum amrun min al amni aw al khawfi adha'u bihi kala ko yani ka yimɓe ɓen woni ton
si huunde nden waɗi 50 si nde ɗettama hinde feƴƴinede si nde daroyade haray nde ɓeydanama 50 ma temedere e dow 50 on si jokkitama ha tawoy haqiqa on a taway jaka 50 on fof ko fena ɗum ɓeyda goto fof hendiɗo ɓeyday seeɗa goto fof hendiɗo ɓeyday seeɗa ndaare ɗi réseaux sociaux ji fewnɗo ɗi téléphone ji fewnɗo kowoni sakude e fi o jarrabuye nde nawnare mo ɓe no wowlude mum adadu ko faala o mo ɓe no wowlude no woniri wo woɓɓe no wowlude ko woni wo ko haɗi jomumen wi'i no aza'u bihi si a ari a wi'i ndara mi nani hande wo tato maayi telen to o yawi ƴe allahu ko tato ne hi mo yaade o tumboɗa hakkunde woɓɓe onna mi nani joni 15 o maayi to ko jelo ɓeydi buy ka goɗɗo ɗettay ɗo joni yaha e mojo bun jooɗo wiya noga e jo maayi to allahu akbar aɗum no hulɓini goɗɗo ɗettay ɗo joni feƴƴino e waɗa 50 jo maayuno ɗon si jokkitama ha hewtitama ɗon tawa ko jo maayuno o yi aza'u bihi o sakugol konguɗi fennay tun neɗɗo ko ɗum kala wiiɗo ko nani wo feƴƴinay yottinana goɗɗo ko wona fenowo ko aɗina ko yottotoma kon fof wonata gonga ko ɗum si haala windi si ɗuuɗi a wona e fenowo ko ɗum si nalaɗo ɓe maki kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a rawahu muslim neɗɗo si o wowlay kala ko o nani haray o woni fenowo ko aɗina ko o nani kon fof wonata gonga mo wowli fenande o feni fahimna hada haray ɗum ɗo no jeyano e ko faala ɗen ardinde wata en bono e joomi me en ta en tuumu joomi me en tuumen hoore men joni noon ko suɓani ɗen ɗeɗo aayeje ko jaabagol ngal landal limadal ibtila ko fi honɗum jarrabiye ɓay joomi men ganiyun an ta'dibi khalqihi joomi men no yondini e lettugol tagore makko nden wala haaju e ɗum ko nun o jarribantoɓe ko fiyo o dartoɓe ko fiyo o laɓɓinɓe ko fiyo o sendidir ko jillodiri kon on andi si en faami en waɗi misal nelaɗon ɓe waɗanno julɓe ɓe misal fewndo maɓɓe ɓe maaki watte hakke wata on aynu joomi men yedde ta on yeddu joomi me en ta on aynu o yedde dare fi wata o yedde ndaare fewndo ɗo nde wi'a hunde kaari yo waɗe mi sikki wiiɗo e waɗe on no jokki haajuji mum kono yimɓe ɓen yaasi mo ɓe no jokki fewndo ka mo ɓe no jokki wiyama e waɗe waɗu wiyama ɗum tawde a sikki ɗum no fewndi e yaasi on ka joomi men noon ko ni hande mo waɗirande diina makko kan o yiiɗo joni ɓay ɓe wi koye masko hoy yo waɗe ka kine ɗo joni ɓe wi sa haala kunga ƴawata yoto ɗum nalan ɗon tawɗa ɗon wiiɗo ɗum o ka woɓɓe wona hay police tawata ɗon ko ɗimmojo ma tun wiya nanal koɓe wi kon sa waɗal kum billahi a ƴawata kawto Allah ko an soodingal namin soodingal kono a ƴawata ɗo tawale an a ƴawata fi honɗum o wiwata waɗe joomi men noon ɗi haɗi ɗi ko ɗum sinelaɗon ɓe maaki si yimɓe ɓen yeddi joomi men on deƴƴi on haɗali on wallitaki on andinali on lerɗanali on lerɗinali si joomi men addoyi jarrabuye on fii maɓɓe o huuɓintinnayi on e mum ɓe wi hino waywa misal yimɓe tumbo e laana kan no ka nder maayo tumbere maayo hika waɗi étage ji woɓɓe no woni ley woɓɓe no woni dow hika dogude joni noon ndiyam ɗan ley wonɓe ley ɓen si ɓe yaray ko ma ɓe ƴawa dow ɓe ƴooga ɓe ƴawna ɓe tippoɓe yaa andi ɓay wonɓe ley ɓen faamaale ɓe inni wo ndaara enen ɗen yangi ɓe wonɓe dow tuma ƴoogeten ɗo yareten wo ko ma ƴawen soñjen ɓe lorren ɓe toroɗen ƴoogen tippoɗen ƴawa tippo no ɗuuɗi enen ka jooɗiɗen ɗo kaka nder ndiyam wonɗen ni ɗo si en fusi ɗo en itti ɗo haysi ko
plansuwal gootal leggal gootal tun e ñeɗiray ɗo ndiyan yer ko faala ɗen wo on bengal kadi haren tampinaali ɓe dowga ɓe ƴawa dow ɓe naara jooni hara gila ɗo men haldiga wata men ƴawru dow ton men lorra on min faala hoɓɓitude ɗo leggal gootal min ñeɗira ndiyan ɗan leyga si min gayni men omba ɓen dow ton inna kono andi ɗum ko haaju mon noon son faala hoɓɓitengal ñeɗiron ɗon si bato on yooli ke aray ko non yoolimɓe ɓen waɗe ko non andi si ɓe deƴƴi ɓeya hoɓɓiti ɗon leggal ndiyan ɗan naatiri ɗon wonɓe dow ɓe daɗay na ngal mutay woni si ngal muti ko hombo lorri dow doɓɓe oye ko hoore kamɓe lorri hoore maɓɓe ko adi si ɓe wiwno ɗon mudditataake ɗon memataake son hoɓɓiti ɗon haray on halki en oye joni men ƴoganay on men tippina si ɓe wino ɗum naarayno ɓe daɗi kono si ɓe inni ko haajumo on tufe singal uni singal naatiri ɗon on maaye ɓe yeggiti kamɓe tigiri ɓe maaye ene si ndiyan ɗan naati ngal yari ɓe daɗay fii ɓe woɗɗi nelaɗo on ɓe maaki koni si yimɓe ɓe yeddi joomi men ɓe waɗi attafannunu fil ma'asi goto fof créyi noone no lundoro taguɗo o an a wi haaju maɓɓe kamɓe andi kamɓe koɓe faala o min na haaju am min tigiri ko fii hoore am mi andi si joomi men saƴini lette fii maɓɓe a heɓore ko waɗi arradi musharikun weltorɗo ko hawtaɗo en faami mi sanga ko ɗum woni sabu fewndo ɗo sen dartiɗe lette ka joomi men konkiriɗe toon ka caɗele njane moolanaɗe ɗen ɗum ili ari ka toso koye gaa hande e dow laalagal leydi ndin ala landitotoɗo fii nde nawnare nde darni piiji ɗin fappu darike ɗum ɗo ko boneji ɗin ɗuuɗi yimɓe ɓen hari ko hakkunde wonɗo wadde e aynuɗo no waɗede wi waɗata illa man rahima rabbi si joomen noon tippini lette ɗum a yaali joomen wi e samud idin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fa kadzabuhu fa aqaruha ɗon andi ko ƙuddaru bun salif tum waruno ngeloba mba goto ka ƙuddar ibnu salif ko kanko wiwno min so newnanila mi yahay mi wara ngeroba salih mba joomen wi fa kadzabuhu o waɗi damiru on ɓe buy fa aqaruha o waɗi damiru on ɓe buy ko waɗi waɗuɗo e welaɗo fof ko waɗuɗo fa kadzabuhu fa aqaruha jange yeeso ɗon fa damdama alayhim rabbuhum fi honnu bi dambihim paylette ɗen ari fa farraqahu jange fa sawwaha ɓayri ɓe jooɗi ke ɓe ayni haa bone on waɗi joomi men ɓay saaƴini lette ɗen huuɓintinni ɓe fappu maɓɓe alaamo ittiti fappu metti lette ɗen fewno ɗo ko homboni mettaaki lette nde nawnaare yo ɓantu jungo oynamin dérange ala probléme nde nawnaare ɗo fewn mi ala dérangement e mum yo ɓanti jungo hombo awa fasawwaha ka subhanallah jomme wi kadi wala yakhafu qubaha so waɗi ha o gayni o hula goɗɗo no landitimo ko nu waɗanɗa ko hombo ha hande landiti o yaali molanaɗi ɗin tappi dande ka leydi tappi dande jebbilike wi joni nawnare nden dirigi leydi ndin la ilaha illallah si nawnare dirigi e dow leydi fewji e dow yimɓe ceerno hara on no wiɗen si nawnare hulɓinike ha docteur doggi docteur ene si docteur doggi haray heddiɓe wowle na si docteur wi joni menen ka labtana men ɗo consultation ala analyse ala nargol nawɗo ala ɗo ande kadi min ronki men acciri ni arɗo no addorde nawnare ne jonna men goɗɗo nataɗo ande kadi immoɗo joni ko on to mi yata an andi awa accimi hota ka Allah o mi toromo ɗum attorayno ɗa
ɗum laawol kisal ko laawol peewal e faamude nde ɗo nawnaare nde'e nde junjike fuu nde konki fuu joomen ko wi kon fa sawwaha alal ard fuu anndi fii mayre fof so ii fii mayre fopp mettike lette mayre fopp anndi sattende kowoni kon e mayre ko waɗi tawgol tun a dawata ka wownoɗa dawde heɓa ko wowuɗa heɓude tawile ko si a dawi heɓa ko si a heɓi janngo ñaame si o acci dawde honno wiwɗe joni ndaare joomi men waɗi nde nawnaare sabu fof darodi nde wootere si wona joomi men wawa ɗum wallah fof darike foppo darike foppo kadi jebbilike almuhim ko ɗum ɗo fof ko honno woni sabu mum ko jama on weltindike hanuɓe haɗude ɓen deƴƴi wi'i men ronku men ronki ko honno ronkete ala fus koyen jokku ko waɗi ɗe gandi ɗe mofte annabajo artay nelaɗo artay oye ko yimɓe julɓe ndiɗo leydi ronditoto ko annabaɓen rondoto kon ha darngal daro si ɓe wallini tum fitnare ndaare yimɓe noni mayirde musidɓe julɓe ndaare joni noon karamokoɓe da'awa ɓen ɓe wi'i wo julɗo gonɗinɗo joomi men gonɗini islam gonɗini nelaɗo wo yanbaghi lil muslimi idha ra'a al kafira an yatamanna islama hadha al kafir shafaqatan wa rahmatan alayhi an yadkhula an-nar no hanani julɗo so yi'i kefeero tun o yurminamo o aananamo o ndaarano o faaminiramo o ndaarano o andiniramo fiiwata o maayu o naata yiite ndaare ko woni maayude hande hara maayidale islam ene ɓeeɗo fof sikkuɗen en ala dawru ko landitoyte ɗen fiiɓe na ɓe mari masuliya ko waɗi si en dogi en yehi ka maɓɓe ɗaɓɓere mbuuɗi en naɓori diina islam ɓe werni en ɓe jonni en golle ɓe yoɓi en heɓi jawdi ko yaaɗen ɗaɓɓugol kon en jonnaali ɓe islamu on bal en yeebi islamu men on en jonnitaalimo valeur fii mbuuɗi ɗin ɓe waawaali yi'ude diina kan hiɓe jonnude en jawdi ndi en suuɗiiɓe diina kan ceenen e ɓen tumbodiroy ka taguɗo on ɓe wi menen ɓe arno menen men anndano hay ɓe ko julɓe ɓe wolnaano men fi islamu ɗe joomi lanndo mo hino o duuɓi 15 mo gollande ma ñaamaali mo haa hannde hay lewru haa hannde o wolnaallan fi islamu haray kon no wiiɗa nden ñaawoore mon ɗon haray moƴƴaali watten hakkil noddaandu aranuru ndu fiyo en faamu al iftila sababuhu ko honɗum ko al imtihan wa tamyiz ndaare joomi men wi walillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi walaqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa kana allahu ganiyan hamidan walillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa kafa billahi wakilan in yasha yudhibukum ayuha nnas wa ya'ti bi akharin wa kana allahu ala dhalika qadira man kana yuridu thawaba ad-dunya fa inda allahi thawabu ad-dunya wal akhirah wa kana allahu sami'an basira oɗo aya wonande taskotoɗo aynay ko hande o ari fiime sabu ɗo ahlul kitab yahude nasara tuggama ɗo hondu si ɓe jaɓi ko wi'a ɗo kon anittaqullah julɓe ɓen tuggama ɗo hondu si ɓe jaɓi ɗo anittaqullah haray jarrabuye on yahay woni si ɓe jaɓali ɗum haray hiɓe heɗa haray ɓay en wi ko soɗagol sabun nene waɗa eau de javel on waɗa madar on waɗa kasku on waɗa ganjiɗi ara salminali goto ko ɗum woni lekkikin taqwa on wana lekki tawba on wana lekki haray jomumen no habbiti en ñande faamuɗen ko ɗum ɗo woni lekki wo yiltitiɗen
ka makko o hara wonne a on neeɓu arde ndaari non on jooɗike toon haa ɓe fof maayi hanno aron law hara moƴƴi kono haɗi waɗen law kono noon en yiyay yeeso seeɗa huunde nden no hulɓini joomi men wi'i walillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi kanko jeyi denndangal ko woni ka kammuuli e denndangal ko woni ka leyɗeele fikki tun fewndo ɗo hay heeferaɓe jaɓii ɗum lahu ka kanko jeyi ka pehe no heddi fewndo ɗo pehe kasi ko kanko jeyi o wino walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum ahlul kitabe woni alyahudu wannasara joni mi yeetinoɓe mi yeetike on onon kadi julɓe fewndiɓe ɓen hawte on fof anittaqullaha hule allahu on bi fi'li ta'ati wa tarkil munkarati wal muharramat waɗe ɗoftareji ɗin accon harmuɗi ɗin ko waɗi talqubun habibin wi taqwallah huwa an taf'ala ta'ata Allah ala nurin min Allah tarju sawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah ko ya waɗu ɗoftare nden acca ko harmi kon hara hiɗa tañƴini baraji ɗin hiɗa huli lette ɗen joni min wi'i ahlul kitabu yo waɗu ɗum yoɓe artu e ɗum ko ɗum woni lekkikin julɓe ɓen wi'ama ɗum wa iyyakum ka anittaqullah si on waɗi ɗum haray moƴƴi ko faala ɗon kon haray gasi mi waɗay o wi wa in takfuru si on yeddi noon o wi wona ɗum ko goɗɗum goo fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi kadi ka rewɗon woosina kami inni on ɗon on anday ko min jeyi awa haray nafoore heɓototon o wi kadi wa kana allahu ganiyan hamidan joomi men ko yamiri on ɗum ɗo ko fii hoore mooɗon kanko ko yondiniɗo e ko jogi ɗon kon e ko waɗoton kon walillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi emba ɗum no ɗuuɗi e o aya ka ko kanko jeyi ko woni kon ka leydi e ka kammu wa kafa billahi wakila subhanallah o wi si on acciri joomi mon piiji ɗin on taway ko kanko woni accirteɗo kono accirgol mo ngol no manki en ara yiwgol ɗum yeeso seeɗa e ayaji arayɓe joomi men wi ɗo fof hande ɓay nini si joomi men neli noddowo yo noddu ka dow kammuɗo wallahi alladi la ilaha gayruhu ara haa ɗo o nodda bi sawtin hara gooto fof nanay ɗum e ɗengal mum e nowru mum o inna honto worɓe ɓen ka dow leydi hombo ɓantata jungo na so wi honto lamɓe ɓen hombo ɓantata jungo so ni honto janguɓe ɓen honto ñawdoɓe ɓen honto médecin ɓe ɓen ɓe aray hiɓe dogude ɓe ñawdi haa ɓe dogi nawnuɓe ɓen na ɓe arata ko ɗum so wi e acce mi yeeto on ko woni kon wallahi o wi in yasha si o haaji yudhibukum o naɓay on o naɓira on gooto gooto o warira on gooto gooto ayyuhannasu on foppu moɗon gila toti haa muñi gila dendi lawi haa mawba hara o accata hay gooto si o gayni ɗum wa yatti bi akharina o adda woɓɓe gooɓe wana onon so faalama wadde ɗum o waɗay hombo suusi yeddude ɗum hande haysko kefeero na eyi so faalama o naɓa on haa laaɓo ala wawɗon yiltude ndaare yimɓe no ambale e pooreji buge e nder gayɗe wasi tawi ko jaabere ɓennduɗum kay fa haala so wi in yasa yudhibukum faame dey yudhibukum so wiide o naɓa on on fop wa yatti bi akharin wona noon fiide so yehi haray aduna gasi ko jommen andi nde aduna gasata kono noon si on jaɓaali wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum summa la yakunu amsalakum si onon on jaɓaali ey o fittay on o adda jaɓooɓe naafi so yehi aduna gasi dey hey aduna no heddi yer ko joomi men hoddire o heddoto naafi en bonni aduna lannatagoy si en jaɓaali ko enen on naɓata wa ya'ti bi akharina si en jaɓaali ko enen on naɓata wa yastabdil qawman gayrakum thumma la yakunu amsalakum awa ɓay si en jaɓaali ko yo naɓu en o adda woɓɓe goo kono haɗi jaɓen ko ɓen ɗon aranta kon ɓay enen en ari kono haɗi jaɓen ɗum
enen so naɓi en na hara fi en jaɓali ɓe o addata ɓen na fi ɓen ɗon jaɓay joni ko nu haɗi jaɓen ɗo yo en yahude o adda woɓɓe go'o se waɗal ɗum en ni soyta en ni sayde watten hakke o wino wa kana allahu ala dhalika qadiran wallahi jomi men seedike ɗum naɓugol on adda woɓɓe go'o jomi men wimo wawi ɗum kombo suuside owe na fewndo ɗo fewndo ɗo sa jonni goɗɗo jungo ene to o salminta salmina ko sunna na fewndo ɗo fi honnu waray si jomi men faalama ma naɓude hay taƴuɗa juɗɗe wallahi o naɓete ka sa faala ya ɓe ennaɓe taƴane juuɗe ɗe fiita salmodira goɗɗo ha maaya so faalama ma naɓude honno watta a yahay ka jomi men noddi en ɗon ko honto anittaqullah ahlul kitab anittaqullah ayyuhal muslimun anittaqullah si on jaɓali ɗum yuzhibukum wa ya'ti bi khalqi jadid wama dhalika ala allahi bi aziz wa kana allahu ala dhalika qadiran o wi man kana yuridu thawaba ad-dunya fa inda allahi thawabu ad-dunya wal akhirah kala mo tawata ko faala ko aduna ko joom men jogi aduna e laakara ɗaɓɓiremo laakara on aduna on ko fiimon o waɗani ka wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l-ardi jami'an minhu ko enen jeyi aduna enen waɗana aduna toroɗen joomi men laakara mafhum wa kana allahu sami'an basiran oɗo aya woni arano hollowo en illatul ibtila ma huwa al imtihan ko fi yen artu e toɓɓere wiyetende taqwa yen heɓu ko wiyete kulol joomi men on andi ko ɗum si joomi men mooɓi ko ɗaɓɓeten kon foppu fewndo ɗo wallahi alladi la ilaha gayruhu se yehi e suratu at-talaq sen udditingol en jangiringol doy en tawa fewndo ɗo ko wonɗen ɗaɓɓude kon fop ino henti waali ɗo joomi men wi e suratu talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan en ɓittaaki fewndo ɗo wowle en sokaaki en ɓittaaki faalaɗo yaade yaata fuu no heƴi ka cuuɗi no deeƴi no tabiti annasu fi diqin joomi men wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan kala huluɗo joomi men o waɗanaymo jooni no hettira yaasi o jinda o ndaara yaasi on no wayi o ngulata joomi mon o udditana on laawi ɗin kana kanko foti wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib son huli joomi mon o udditay ko uddinoko o watti yeeso wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra no satti ka satta mo huli joomi me en o newinay ko satti fo wonta wasi tawi wonana suratu talaq o wi kadi wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra konnu ɗaɓɓuɗen ɓuri ɗiɗo aduna ɗiɗa ɗiɗi laakara ɗiɗa o tumbidiriɗi fof nokku gotum ni himo jonni en jama on no lando ɗon si jaɓay ino wiya ɗon mi jaɓo kaata mi jaɓo o wi e hinde enen dettata taqwa hettoɗen ko noon yaltirgal ngal sikkuɗen taqwallah ko joomumen tippiniri nde ɗo nawnare ko fiyo jarribo en o dartito en o sendidira en artoɓe ka makko ɓen yi'e dogoɓe ɓen yi'e ko ɗum so wi fa firru ilallah en ara yi'ugol marɓe hakkilɓen ko honno waɗirayno ko ɗum si jalla wa ala wi e suratul araf aya ɗimmo on capanɗe e 9 o wi walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imuna awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah
fala ya'manu makra allahi illa alqawmul khasirun. En andi oɗo aya kadi sen jangirimo hakkil a sikkay ko ka 2019 ɗo o tippi ka ko waɗi jomumen yewtiɗo kullal qura ala wajhi l ard walaw anna ahlal qura hoɗo fof e mu'um ko qura wi'en Sénégal ko qarya ko qura ñande Guinée ko ɗum Bamako ko ɗum tappira noon ha hewte e Chine ha Amérique ha Italie ha Espagne ha kala ka yahuɗa walaw anna ahlal qura ino tuggi hondu e maɓɓe hop ene ko honnum ɓittini ɓe yimɓe fewndo ɗo lekkele ɗe ronku heɓade cellal ngal ronku heɓade nawnare nden no ɓeydude tun doole hino ñosade tun yimɓe ɓe no ɓeydade tun ko honnum haɗi lekki heɓo ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu shifa ko honnum haɗi ɗum heɓo jomme wi a cumodi ko ɓe woni jaɓali ñawdade kamɓe woni jaɓali cellal ko kamɓe woni jaɓali frontiére ji ɗin uddite kamɓe woni jaɓali avion je ɗen doga kamɓe woni jaɓali yimɓe ɓen jinda yaasi kamɓe yimɓe ɓen fof goto fof no mari geɓal e ɗum o wi walaw anna ahlal qura sinno yimɓe ca'e ɓen amanuɓe gonɗinino joomi maɓɓe gonɗinɓe ɓen ɓe tiiɗi e gonɗinal ngal ɓe gonɗinali ɓen ari e gonɗinal ngal ɓe hawti inde gonɗinal ngal watta qawɓe huli joomi maɓɓe ɓe rentimo harayno gasi idan ko al iman watta quwa heddi o wi si ɓe waɗino ɗum hande si ɓe waɗi ɗum hande alhamisa si fof waɗi amanu watta qaw o wi lafatahna mi woni mi udditayno alayhim e dow maɓɓe barakati barkeji minas sama'i immorayɗi ka kammu tippo ene ka barki tippi kuddino mari ɗon ka wona na ka barki tippi lette no mari ɗon ka wona ka barki tippi sonja no wona ɗon o tippinayno barkiji minas sama'i wal ardi huuɓi taɓe kono noon walakin ko andi ko ɗum haɗi tippo ha joni gila nde nawnare fuɗɗi no koseede feere yiitaka jawle waɗama pehe waɗama hay fu yiitaki marsali hi ko on ɗum woni sabu ɗum walakin ɓe waɗali ɗum kaddabu ɓe fenni ɓe nattude piiji ɗin nokkugo fa khadnahum men nangiri ɓe bima kanu sabu ɗum ko ɓe laatino yaksibuna fewndo ɗo ko nangi aduna on kon fop goto fof no mari geɓal jungo e mum asa rabbahu aw sakata anil masiya o wi afa amina ahlul qura ene ɓe yimɓe ca'e ɓe hooli an ya'tiyahum nde arata e maɓɓe basuna lette amen ɗe bayatan jemma wahum hara kamɓe na'imuna ko ɓe ɗaaniɓe ene ko hommo eɓɓitanno 2019 nde ɗo nawnare eɓɓiti ko wallina fiisi nde ari ko ñaama na hay goto ko hombo piiji ɗi fof a filay tunnanaɓe wowli ye la ilaha illallah anana woɓɓe noon inchallah tenen arowo en yahay Guinée inchallah hay mi hewtay Conakry kamon ton bimbi ɓe na frontiére Guinée fermi ye la ilaha illallah andi hay goto eɓɓita hunde ko woni dogude kon afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imuna ɓe fina bimbi ɓe tawa hino bone o hara kadi ɓe ala e mum hay ɓe wawa ko ɗum si goto eɓɓita ɗiɗo dawaynoɗo ɗaɓɓa dépense andali ha ɓe wi joni dépense ala ɗaɓɓoygol joni andi sen darti jama on hulɓini kegoy huli fewndo ɗo ceerno ko imanu molanaɗo gonɗinal molanagal fewndo ɗo ƴawata e oto jinda na ɗum a ƴawayɗo ɓayɓe innete ɓe hulɓinte ha ƴera ha wiira ɓay si ɓe inni si goɗɗo memiɗo a memi holnaki a wale kakaw tippi ɗon tippata ƴawa kaka goɗɗo immi joɗotoɗa joni honno watta ɗum ɗo njandi ka jogete ɗon on fof on hawtayɗo ɗum ɗo fof ceerno hulen joomi me en wallahi sen hulimo laaɓi o ɓantay ko kanko tagi ko ɗum hino wayi
wa bareeru ma ndu ne'uɗa ɗoftima ndu ne'uɗa ɗoftima hara si goɗɗo ari porgiti bafal ngal a wi ko hombo o deƴƴi a wi ko hombo o deƴƴi a wi itmiri cu ndu wubbanimo o ndi komin kaari a wi awa itmiro accumo ɗon ndu artay naata ene ndu no ɗofti o ka ɗoftaki o kun ñabbelu no ɗofti joomi men ɓuri ɗum si joomi men wi kun joni mut konnu gun watta ya mutu kono joomi men wiye jama on hooli piiji ɗi ko ɗum si imam hasanul basri alayhi rahmatullah ɓe maaki almu'min ya'malu bitta'ati wa huwa mushfiqun khaifun wajilun walfajiru ya'malu bilma'asi wa huwa aminun imam hasanul basri ɓe maaki gonɗinɗo waɗay ɗoftareji joomi meɗen ɗin rento harmuɗi ɗin hara mo wondi e kulol tawsi o jaɓanama julɗo gonɗina kulol mum ko ɗum ko tawsi mi jaɓanama na simi waɗay ko ɗum hatta waɗa naɗa gonɗini ene gonɗinɗo komi waɗay komi wi'a kon mi accay komi haɗa kon wonata ande makko nden kanko na kon wonta ande makko ko tawsi komi woni wadde kon tawsi komi woni accude kon laaɓani joomi an o jaɓanila kono julɗo darata ko kalkila miijito simi waɗay e simi accay mi waɗay komi yamira kon e simi accay komi haɗa kon komi woniri julɗo ko fiyo mi waɗu komi wi'a kon mi acca komi haɗa kon julɗo no kalkila ɗum julɗo waɗay moƴƴereji ɗi hara no hulisi jaɓante bandi kañum waɗay boneji ɗin hara no hooli hey garawol fus ala ɗon hay fus wallahu ghafurur rahim jomme wi nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim gaynte yeeso gaynite wa anna adabi huwa al'adabul alim e suratu hud yeetoɓe komi yurmeteɗo komi yaajuɗo yaafuye kono lette an ɗen siɗe nangi tun muusi ka musali na muusi ka musali muusi goy muusi wa anna adabi huwa al'adabul alim so nangi tun musay yo Allah hon ɓantan en o wiiti afa amina ahlul qura o wi afa aminu makarallah ene maɗum awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun ene ɓe tanƴini ɗe lette arata tawɓe hiɓe fijude taway si neɗɗo naati e fijundaru mayde no wawi mo ɗettude e fijundaru o wi afa aminu makarallah ene ɓe hooli ko joomi men fewjata ko ɗum hanaka hoolede fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun hoolatako ko joomi men fewjata kon si wona perduɓe ɓen si joomi men wi en huwodiray a hanaɗa hanade gila ɗon ka on yaali aduna ɗo si neɗɗo kambanima tun haray ko num marɗane nareɓi tajiritu si goɗɗo fini tun ari ka damal ma wi rentola nan billa en huwodiray mi wolnima no haray heɗola mi hollete on mbo woni mimi haray gila ɗo jindugol e o quartier welanama fi ko yaltata ene ɗon andi sukano ɗo wawɗo ni himiɗo andi mo on hande o dawanilan ɗo o wi lan wo mi rentomo wo wallahi makko hollay lan no wayi ɗon andi mo ɓenne subhanallahi yo Allah hon henje on wari ɗo yimɓe 10 on ko o so wi amaye o waray de mo wari ɗo on neɓal ko jonte ɗiɗi waɗi to ene haray ɗe galle ma ɗo no mariti valeur e o quartier jaabe na haray hoɗitugol ɗo no deƴamma dawgol ɗo jogo saku feƴƴa yaha arta no welanma fiyande kadi o ɗo no ɗo hiɗa ɗo a andi no o wayi na e jonno si rabbul izzati wal jalal rabbus samawati wal ardi o wi'i kala waɗuɗo men haɓay hiɗa kadi ka leydi makko himo dow ma kadi si a hoolike leyɗo haray a feeta an na oɗaɗa wawi oɗaɗa wawi de accima en
ɓay mayatake laabi ɗiɗi konu faalaɗa ukkoniron ka ɗokata heɓa kutu kono a suusade koye artu wiyama tan o ceerno ɗo on ko ma eggenɗo fiyon ɗo mo goɗɗo kambani lanɗo mbaɗawlire ka on ko debbo kañum ko gorko on watamo wakkilade andi an a yiɗa gurdam anɗa ngegga ka mi yaw mi ajje ɗo andi a jaɓata laaɓanoma reedu yo wondu ɗon joni noon si joomi men kambanima ɗon a hoolike wonde e leyɗen kamba on haray a feetali watten hakkil joomi men kambino o wiya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasulihi ka so ngaccali en haɓay dey riba no ñaamede jinde ka dow leydi makko ka ala ka ñaamede jinde himo kambi o wi man azali waliyan faqad azantuhu bil harb jiyaɓe makko ɓen rewayɓe mo ɓen no lettede no wareede ka dow leydi makko ka ala waɗude hara ko ɓe waɗantamo fus woni warde waɗoɓe ɓen ɓe hoolaki si jommi fuɗɗike junjude coggu ɗum sikkuɗa hay moƴƴuɗo mettorta mette ɗo fof yiite ko waɗi mo deƴƴuɗo ko tawtuɗo sa tawta a immoto daroɗa inna wata waɗe joomi men yiɗa si ɗum ɗo feƴƴi on andi en wasiike du'a tanƴi nden en waɗi du'a ka na gila nde nawnare waɗi modi en wasodiri du'a en waɗi du'a kadi en tumata goto waɗali ene joni ko honno iway woni ka ɓeydoto woni wole ene du'a men on koyo allahon ɓeydu wonɗen torade na yo iwu joni ko on ɗum woni sabu ɗum ɓeyɗuytaki no haton jinnigoye landoɗen ɗum ɓayri ko kanko fodi tore mi jaabina en torike yo ittu en yi'i ɓeydoto woni ɗen hani landade ko fi honɗum o yeeto en ka sen andi illa on no gasa wattitoɗen jalla wa ala o wi e oɗo aya suratul anfal 50 o wiya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim wa in yuriduna khiyanataka faqad khanu allaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim oɗo aya joomi men no yeetade en ɗo ɓerɗe ɗen torotoɗo ɗen yarali taw ɓerɗe ɗen torotoɗo ɗen wullayɗe ɗen atto gonɗi gite ɗin ɗen ɗon ɗe yankinaki taw ɗe arali taw si joomi men yi'i ɗum ɗon tontu o waɗay fi honɗum o gandi o aya suratul anfal to gandi koye hombo o tippi fi yo laɓangen koye abbas bappa nelaɗo ɗon andi ñande badirin abbas no jeeyano e dahaɓe bappa nelaɗo o dahano e nder dahaɓe ɓe o haɓɓa o adda nelaɗo yiimo yurmi ɓe ha abbas waali e kaɓɓol tawi ka o woni ɗon no haɓɓira non hino muusi e makko himo oona ɗum haɗi nelaɗo on wawude ɗanade en ɗanɗan nelaɗo on immi jamba goɗɗo wi ya rasulallah kon ɗum haɗi ɗano ɗon ɓe wi ammiya innu bappanno oona ko ɗum haɗinmi ɗanade mi faala yon hoyni tan bappan ɓoggol ngol o heɓano ɗanoro ko ɗum simi ɗano o yawi af'al ya rasulallah o yehi o hoyni tani abbas ko wonnomo muusude kon ha acci muusude abbas waaliɗani nelaɗon kadi arti noon waaliɗani ɗon e bimbi yurmede no ɗo ka ala musidɓe julɓe na aywa ɓayri weeti bimbi abbas wi si weeti
mi yaha mi yewtida e Muhammad andi nelaɗo hey ko ɓiɗɗo miñan Abbas ko bappa on andi ko baabe nelaɗo woni taanirawo Abdul Muttalibi on ka on andi Abbas no hecci baabe nelaɗo o wi si weeti mi yaha mi yewtida e Muhammad mi ndaara ko honno mi hettorto e ngol ɓoggol ɗo weeti Abbas ari ya Muhammad nelaɗo ɓe makinama yam ko bappa akhi yeyi ko bappa na bappirani ko bappa o wiɗa andi ko ɗum addimmi nelaɗo ɓe maki o we o ko ya ndaru no waɗami ɗo muusi ko fay ɓen haɓɓimi kon no muusi sukaɓen ko haɓɓimi kon no muusi nelaɗo maki bappa mi andi ɗum ko ɗum si tawi mi immi jemma ɓe hoyni tani on kono ko hey dartiɗo laawol joomi men ngol so hoccama e ɗum haray bappa heɓata dole ɗo nani bappa wohi woɗo bappa ko woni ɗo komin yewti men haldi men fottigako ɓayɓe disinino Aboubakar e Oumar ɓe sakkiti fottude taɓe waru dahaɓe ɓen yoɓe sotto fiyen faamu aya o bappa ko woni ɗo ko sakkiti kon koyon addoye mbuuɗi sottoɗo si hetton hoore mo onon e ɓiɓɓe kotiraɓe moɗon ɓen nangaɓe ton ɓen ko ɓe tato tawti Abbas woni ɓe nayo Abbas o Muhammad ko jelu men addata goto fof sottire nelaɗon woli mabla ko on tun Abbas wo ɗum no ɓuuɗi on to mi heɓata ɗum mi ala mbuuɗi nelaɗon ɓe maki yam Abbas wi naam oɗon jogii mbuuɗi bappa miɗo jogii mbuuɗi wo mbuuɗi ɗi noddunoɗon Ummul Fadli ɓeygu moɗon ɗi naɓuɗon holluɗon mo haa asuɗon ley lekkunku iruɗon ombituɗon holluɗon mo wiwɗon miɗo yaade Badirin simi maayoyi ton haray ɗiɗo mbuuɗi ko Abdullahi ɓiɗɗo an on e Fadlu ɓiɗɗo an on e Kusam ɓiɗɗo an on haray ko ɓen ɗon tato hollata irta ko ɓe wuurira simi maayali mi arti mi irtay habbola miɗo aɗa bappa on waddano ɗum e sonna mon Ummul Fadl Abbas o ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ko ɗum ɗo naadi Abbas islam ko alda e landitagol fawa konngol ye o wi Muhammad nelaɗon ɓe makinama womi hoolike haqqan wa sidqan anta rasulullah wo wallahi ko yeetiɗami ɗo ko ni feƴƴiri wonki tawanoka ɗum sina min e Ummul Fadl ko waɗi ko jemma mi waɗiri mi felliti hari hiɗa Madina wonki wawa yi'ude ɗum ɓay mi suɓuno haa mi tawi komin tun e makko wawama yeetade ɗum sina nelɗoma on mi hoolike ko a nelaɗo mi jaɓi andi noon min hari komi julɗo kadi atto hande ɓe forsannoɓe naɓe Badirin joni ko fi angal sottagol ngol Abbas wi ɗum nelaɗon ɓe maaki bappa wona wosi tawno ko on julɓe atto Badirin ɗum ko hakkunde mon e joomi mon wonata min on e ko feeñaninmi kon ko warugol men yaltuno ɗon kuntuma alayna koye ɗum nanga ɗon ɗo on sottoto si hetto ɗon joomi men no wi'i yomi yeeto on onon bappa an koye maɓɓe o aya tippi en faami joni ya ayyuhan nabiyyu ko an yo annabajo naam qul wi an liman fi aydikum ɓen wonɓe juuɗe moɗon minal asara dahaɓe wono bappa ma e yaaduɓe mu'um in ya'lamillahu si joomi men haynike fi qulubikum ka ɓerɗe moɗon hayran moƴƴere tawi ko on islam on no ka ɓernde ko goonga mbuuɗi ɗi o landi o ɗin yaltine jonnon hettoɗon yu'tikum hayran min ma ukhida minkum o jonni to yawi on e nder islamu on ko ɓuri moƴƴude ko ittuɗon hettiɗon ko jonne si ko goonga wa yaghfir lakum o yaafanto on kadi ko feƴƴi ko wallahu ghafurur rahim adde mbuɗɗin hettoɗon Abbas neli ɗi irtoya ɗi adda ɓe sotti ɓe foppo ɓe wonti julɓe ɓe wonti de nelaɗo
ha ko nun heddi joomi men ko faala ko yi'ugol ka nder ɓerɗe meɗen hayran moƴƴere nden nde faala ɗen nden haranaka ɗengal nde woni kaka ɓerɗe in ya'lamillahu fi qulubikum hayran yu'tikum hayran ko ɗum so wi noon wa in yuridu khiyanataka si ɓe faalama janfagol ma ɓe holle goɗɗum ngoo faqad khanullaha min qablu ɓe ko jikku maɓɓe janfagol jawmi me'en fa amkana minhum jawmi men newi nannoɓe ɗum kono noon wallahu alimun hakim ko ɗum so acci ɓe ɗon ha o nangi ɓe hande tawi joni ɓe woni e ley jungo en faami jomumen no faala yi'ude e meɗen honɗum as-sidqu wal khayr e ko torotoɗen kon ɓaynayo ɓeydo wonɗen torade hiɗen rentile ɓeydo to woni awa darten ɗe ɓerɗe si ɗum ɗon feƴƴi aya mo wonɗen gaynirde on woni suratu tawba suratu at-tawba aya 117 jangiɗen o aya joomi men wi e makko laqad taba allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min allahi illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna allaha huwa at-tawwabur rahim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina ko ɗum ɗo tum jomen udditiri damal ka yaltiren e sattende ne natuɗen nde ko adi ka fewdiɗen ɗo ni e sattende e ɓittende ɓeeɗo hari no ɓittinde ñande ɓuri ɗum e yiya joni si en darti jomen wi laqad taba allahu ala nabi jomen jaɓani tububuye annabajo on o aya o fusay faandu si a rafida fiw ɓe gandi faandu o aya o ɗo yoni ko bonna faandu kala tukkowo sahaba ɓayri bittifaqil mu'arrikhin wal mufassirin wondema ghazwat tabuk kana fi sanati tasi'a kaka gurnan nelaɗo ɗan gasi ɗon oɗo ghazwa wonuno ndaare noon ɗo moƴƴanani jomumen wi laqad taba allahu on jaɓi tububuye ala nabiye dow annabajo on wal muhajirina ferunoɓe ɓen fuu wal ansari e wallunoɓe nelaɗo jeyaɓe madina ɓen fuu alladina ɓen ɓe tawata ittaba'uhu ɓe jokkuno nelaɗo fi sa'atil usra fewndo sattuɗo min ba'di ɓaawo ma kaada ka eɓɓuno yazigu hino oño ulubu ɓerɗe fariqin fedde min himɓe maɓɓe summa reftitaba alayhim joomi men jaɓani ɓe tububuye innahu bihim ra'ufur rahim joomi men e sahabaɓe ɓen ko hinnotoɗo yurmeteɗo ene ɓaawo ɗum ɗo ko feƴƴi fi sanati tasi'a nelaɗon feƴƴini acci ɓe goɗɗo no suusi wi'itude goɗɗum ɓe sina joomumen taba alayhim na ala hay fus ɗum ɗo kaka hitande sakkitorde gurnan nelaɗo waɗi on andi jaysul usra ghazwat tabuk nelaɗo ala jihadi nde ɓe yehi ɓe songi satti ha hewti ɗo ko ndiɗo jihadi tum ɓe seppiri lewru ɓe yehi ɓe seppiri lewru ɓe arti ko ndiɗo jihadi tum wi'a jaysul usra ko ɗum si jomumen wi sa'atil usra sahabaɓe 10 hawtayno puccu ɓe hawta ngeloba ɗo hara koye ɓe waɗɗodir ɓe lontodira si oɗo ƴawi haaɗa tippike goɗɗo ƴawita si on ɗon gayni tippo goɗɗo ƴawita ha 10 tippo si turuma hewtita ƴawa kaka hoore ngeloba fowtotoɗa ma ka puccu ka leydi ko seppugol tummarko tawi ñamete ala njaram yoɓaka ko ɗo satti ceerno ha Umar ibn al-Khattab wi'i woodi suɓiiɗo hirsugol ngeloba muɗum ban fi haamugol coowo mabba on ndiyan ɗan si yalti o yara tawi ɗon kakan eɓɓimo warde tawi seppugol ngol joni ɓuranimo newade waɗɗa gongol e ɗon kakan satti ka sattali na satti
ko ɗo Aboubacry Siddiq ɓe jooɗi hiɓe fowti wuli haa ka ngulendi hatti satti haa woɓɓe si yehii ɗaɓɓugol ndiyam ndeno arta fellita e maayay ka laawol hara ko ɗaɓɓoygol tu jama on ɓitti nelaaɗo deƴƴi heɗiiɓe haa Aboubacry Siddiq ari wi ya rasulallah nelaaɗon ɓe maakinama Aboubacry wi na onon e joomi mon hiɗon haldi sommapi kew wallay wo nelaaɗon ɓe maakinama wo ɓante juuɗe ɗen toroɗon joomi men ndiya muusi satti wuli e dow julɓe ɓe nelaaɗon ɓe maaki Aboubacry ko ɗum wiiɗa en muññata ko tun yomi toro Aboubacry wi hande tore hande tore hande on nelaaɗo hande on tore muusi nelaaɗon ɓe maaki awa dirtu seeɗa Aboubacry ɓe woñi ɓe fewti qibla ɓe ɓanti juuɗe ɗen ɓe wi joomi ndiyam julɓe ɓen woɓe yaray ɗo kadi no wuli Aboubacry Siddiq wi mi yi'i juuɗe nelaaɗo ɗen tippaaki ka du'a duulere iwri ka iwrata saami haa hewti e amen dari deƴƴi saaɗi Aboubacry wo tuɗe nelaaɗo ar tippinaali juuɗe tuɗe kala marɗo ka watta ndiyam yo tuɗu tuɗe siɗen faala hen ka tafsir imam ibnu kathirin en yiyay tuɗe kori tuɗe ko on yii ko ceeɗuni naa fewndo ndiyam tuɗe amo ɓe yaltini noon tuɗi wassay ko sitterni wiyarno hibba tuɗa haa gayna Aboubacry Siddiq wo fof gayni jogude wo hi gasi a kori hibbe ka koye kori no wuli haa gasi a nelaaɗo gasi nelaaɗo ɓe maaki gasi o gasi wa joomi gasi duulere nden continue yehi laawol Aboubacry Siddiq o ko miyi ahi oɗo yo gonɗin taguɗo on himo wondi e ko ɓeydata gonɗinal ko ka woɓɓe artoy wi ene kare ndiyana helti Aboubacry o ɗan yeyi ɗan naar ɗan naataje na setto nongoy na ndungu ko faabo ari ɗon kara jogano wo ari mi alaaɗo waajo ndar goɗɗo gokkore ɗan yehi ene ɗo sattuno ka sattuno ko ɗo yehi haa joomi men wimi haynike nder ɓerɗe gooto tun e ɓernde mum ɗum ɗon nelaaɗo andata ɗum sina joomi men yeetiɓe goɗɗo goo andata ɗum gooto tun e ɓernde mum watti wiwde awa o islamu no hulɓini ka ɓernde ga andi summiyal qalbu qalban li kasrati taqallubihi ka nder ɓernde ga awa o islamu no hulɓini on tiyara jokka e o islamu heɓata hay ko ñaama weeleta maayira ni hino hay ndiyan ko yare ala hina wonde rasulullahi ɗum jon noon jom men ko jom kanko jogi fiiji ɗin o wi o wallay on tino ɗo wowlaaka goye yaasi antamana wowlaaka kono ɓerɗe wowlay ɗum si ɓittike haa jom men wimi yiwno ɗum ton hino doga e nder ɓerɗe ɗen no lando ɗe lande kono ɓay on muññike on tabiti on wattiɗe immo ɗon moodi ɗum ko miijoji cheytanu tunno jom men ko waɗi wono moƴƴi kullama faalal jalil fa huwa jamil ɓayri on fooli miijoji bonɗiɗi jom men jaɓani on laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar ko ɗi piiji jom men wi o yaafike kono ɗum heddi hay fus mahallu shahidu men on wa ala salasati alladina khullifu o jaɓani kadi andi ɗo ko yahunoɓe ɓen o jaɓani tuubo wiyeɗo no woduno heddiɓe ɓe yahaali wala salasati alladina e dow ɓen khullifu heddinanoɓe ɓaawo hatta ida daqat alayhimul ardu haa leydi ndin ɓittodi e maɓɓe wallahi ko ɓeeɗo ɓittino konden ñande aduna on fof fewndo ɗo ɓittaaki taw sappa ɓal muɗum sabu ko jom men sifi ɓittende nde o wi hatta ida daqat alayhimul ardu haa leydi ndin ɓittoriɓe bima rahubat ko ndi yaaji ko fof ndi faaɗani ɓe sa yi lewdi yaaji ko newende woni e mayri sina ɗum ka dariɗa hara no faaɗi wa daqat alayhim anfusuhum pittal ɗin ɓitti wa dannu ɓe felliti
ko ɗo noon woni julɓe ɓen ko haani artude yiiɗo kala ka ɓitta ko ɓitti ko satti hay siɗa yiwde yimɓe ɓen no yande maaya wonta fure fellitu allah malja'a min allahi illa ilay alaa ka rewe ɓuri ɗon alaa ka hoote ɓuri ɗon kadi summa taaba alayhim o jaɓani ɓe tuububuye ɓayɓe felliti ko ɓitti wo ko satti wo ko faaɗi wo wondema fellite la malja'a min allahi illa ilayhi ko ton tun hooteten kanko tun torotoɗen summa taaba alayhim nde ɓe waɗi ɗum o jaɓani ɓe tuububuye inna allaha huwa tawwabu rahim o wi'iɓe ya ayyuhalladina amanu heddiɓe ɓen ittaqullaha hule joomi mon wa kunu wonde ma as-sadiqina e ɓe gonguɓe idan ko piijijel woni ha joni ko ɗaɓɓa kon ka ibtila na imtihan on ko piijijel ɗaɓɓira ɗen ko al imanu wattaqwa wassidqu ya ayyuhalladina amanu woni go'o ittaqullaha woni ɗiɗi wa kunu ma as-sadiqina tati ko ɗiɗo wonata sabu jarrabuyeji ɗi yoɗi artu e pittaali ɗi en yiiɗi ko woni ɗum ɗo fiyen faamu ɓeeɗo ɓe yahano ko Ka'bu bun Malik wa Hilalu bun Umayya wa Muraratu bun Rabi'a ɓeeɗo tato ko ɓeeɗo heddino Madina tawi ɓe yahaali ghazwatu Tabuk on joni noon Ka'bu ibnu Malik no welduno e nelaɗo no yiɗunomo haa kono ɓay yahoɓe ɓen no ɗuuɗi haa nelaɗon andi taali fi Ka'bu tawi no yehi ka ngesa mu'um ñalloy ton eɓɓiti daway dartoya arta non yaha ari tawi fof yehi tawi heddaki Madina sina naafiqiɓe saliɓe yahude ma ko nande muɗum e rewɓe wi'aɓe haysi yahaali andi gorko jom ɓernde wurugol ɗo kadi habbitoɓe ɗo no satti Ka'bu wi'i mi jooɗi tawi joni koye mi habbo filliɗo on wi'i woni ɓiɗɗo Ka'bu on Abdullahi ibnu Ka'bi o wi nelaɗo anditali fi baba en an iɓe weldunole ɓe yiɗimo ha mi yehi ha ronka nelaɗon ɓe maki fowtoɗe ɓe ɗaɓɓi ka ɓe fowtotoɗo ɓe jooɗi ɗo seeɗa tu nelaɗon anditi fi Ka'bu ibnu Malikin ɓe maki ma fa'ala Ka'bu ibnu Malikin ayna huwa subhanallah o yi ko ɗo ɓe anditi fi makko konto Ka'bu ibnu Malik woni mi yaalimo ko ɗo noon yi'ete addifa'u an irdil muslimi haqqun wajibun goɗɗo jaabi nelaɗo wi nelaɗo Ka'bu jaɓali arde haɗalimo noon arugol sina yiɗugol aynugol mo ngesa makko man e wonugol takko ɓeygu makko o yara ɓuuɓuɗa Mu'adh ibn Jabal immi dari wi bi'sa ma qulta wallah ko woluɗa kon na gonga boni ko woluɗa e makko ko menen ha hande men andirali Ka'b illa al iman was sidq nelaɗo imo mari nganto ko haɗi o ara mi andango noon si laaɓoyi en yi'aygo oɗo ko woli ko naɗo enen si ɗum ɗo tun ari hakkunde meɗe haray moƴƴani na ɗaɓɓangol siɗɗo ma nganto taw mo a anda nganto mum ngon taw fiw ɗaɓɓanamo nganto moƴƴinanamo nganto ngon fiita tuumu mo honum faamuɗa si komo andanɗa nganto yedduɗa ngo aray ɓurtali bonde jooɗa Ka'bu wi'i ɓe yehi ɓe wonoyi ɓe arti tawi min Ka'b e Hilal e Murara meɗen Madina ɓay nelaɗo on sentike Tabuk fiyen faamu ɓe artori ka juulirde ɓe naati ɓe tooli ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe tooli yimɓe ɓe yahano ɓen salinoɓe yahude tayhino Madina ɓen andiranoɓe ɓenden ñande annifaq ɓe nelaɗo wowlanno Hudhayfa inde muɗum nelaɗo no andi ɓe kono naafiqi sa ɓuttinay wondude mu'um
ko ya jaɓan ɗum no wayi noon acca fi mum on ka joomi men ɗum woni naafiki watti arde ɓen nanelaaɗo ha kon noon tampoyaali siɓe tampoye honno wawɗa yaha nelaaɗo ko honno mbarmo yaali siɓe mbarmoyno honno wawɗa e ɗum nelaaɗo on hewti e jam siɓe hewtaali e jam honno wawɗa e gara ɓe lanndo ɗi nelaaɗon ko ɓe lanndioɓe no hi ɓe nelaaɗo menen kadi ɗo haɗano men yahude si wona tigiri ɗore anndi ngantoji ɗin tun min ɗo hari inna boyotana awra menen hari min suundum hari baafala laato ami hul noon tam yawɓe wujja bagasiji ɗi woɓɓe ara wola ɗum nelaaɗon ɓe maka awa yo Allah ho renuɗi o yaha arɗo wowli wo ɓe inna awa so gayni ɓenna yo Allah ho moƴƴi o yaha ɓe termali konngol ha Ka'bu bun Malikin hewti la ilaha illallah Ka'bu ari jooɗi o wi mi jooɗi yeeso nelaaɗo tun mi salmini ɓe salmitilan salmitango ngo mi woowa yiide hakkunde amen wa tabassama tabassukal mughdab en nanɗe gandi ɗum ɓe moosanimmi moosande tikkuɗo kombo mi wawi moosude nde ene tikkuɗo no moosa na ɗum ɗo holli Ka'bu no andi nelaaɗo ɓe wowodiri moƴƴa o wi ɓe salmitilan ɓe moosanimmi moosande tikkuɗo mi faami ɓe moosi kono na moosande anden ni wowunde nden mi andi anna fi nafsi shay ko mi yahaali kon minni ya rasulallah nelaaɗon ɓe maakinawo o wi buynaatiɗo hiwrike on yewti ngantoji muɗum yehi ɓe maaki non woniri o wi min Ka'bu ibnu Malik simi faalama moƴƴinde ɗo fenade nde mi wowlanta on hoolo ɗommi weltano ɗommi kadi wallahi miɗo okka minal balagati wal fasaha komi waɗira ɗum kono noon mi yiɗa fenude e gurdam Allah ko waɗi miɗo andi simi wowlani on ɗo fenade joomi men wirtay wowlana on gonga on miɗo yiɗi joomi men yo welto haysi on tikki fewndo ɗo si o weltike on weltoyto simi weltini on ɗo joomi men no tikki on sakkitoyto tikkandelam miɗo suɓi wela e joomi meɗen on faala on wowlande ko woni konnelaaɗo wallah ko joomi men seedi gaako ɓe maaki wowlu o min ko wolɗa wo ko ɗum mi jaɓata o wi nelaaɗo ɗon anndi ko nun hanno mi yaha ɓe maaki o way o wi hay hus na keferan kako na nafigi yagal wona salagol wona añugol islam ko ngamelotu mi amutu yahude hay pus komi wowlani on ɗo kon noon kadi wallahi joomi men no seedi ɗum ka nder ɓernde ga si tawi wona ɗum joomi men yeetoto on haray ko ɗum ɗo addunol ɓen ñawa joni anta amruka muallaqun ilallah ɓay a seedinimo mi accirimo fi maɗa ko ɓen wi'a wa akharuna murjawna li amrillah Ka'bu ibnu Malikin wowliri ni Hilalu bun Umayya ari wowliri ni Muraratu bun Rabi'a ari wowliri ni ɓeɗo tato ɓe wenga ko ɗo noon faala ɗen faamude al ibtila si jom men jarribike jiyaɗo tu haray ko imtihanu o faala e makko imtihanu on ko yo yaltoy e al imanu sadiq o yalta e attaqwa o yalta e as-sidqu o heɓa ɗi tati so cikkoyke o yaltidi e ɗiɗo tun e jarrabu ye on haray moƴƴi ko ɗum si wiɗen mayugol na hunde ɓayri ka ɗum ko goɗɗum sikkuɗen mayde ey na fus kere ko neɓuɗen ɗo honno sakkitonte mayugol ene ha hande on nani goɗɗo no toro billahi alayna ha hande on nani torotoɗo no toro joomi men torike ma dandu men mayde na goɗɗo no toro ɗum ko ɓayri daɗatako ɗon andi ko num hulɓini kaka mayata ɗon eno mayirtano e ko naɓortako Ka'bu ibnu Malik wi ɓay men yewti ɗum
min andi joni fi amen menen wengama nelaɗon ɓe maki joni onon haray gila ɗo julɓe ɓen fof Madina jomi men wi'i ta goto e julɗo gonɗinɗo jomi men gondini nelaɗo yewtude Kaab ta yewtude Hilal ta yewtude Murara ta salmimɓe siɓe salmini ta salmito fewndo ɗo dewal ngal ko taƴagol ɓe sukaɓe noon dallinoro ɗo wiya doginay ɗum hakkunde mum emo jonnata ɗum dépense fus ala hakkunde mum e nelaɗo taƴino ɓe tato hi kere an sa taƴi keɓeɗo ko onnu lorrata ɓe onnu joganiɗa ɓe ɓeɓe watano wonde ɓawo nelaɗo ɓe marno gonɗinal haɗay ngal ɓe ɗum en yiyay joni Kaabu ibnu Malikin wi'i balɗe 40 min anda julɗo mo men yewtidi mami men yewti jaabi men mamo men salmini salmitima salminɗo men hay rewɓe amen ɓen feri men ka nder cuuɗi tawa naatay wowla hay naynaɓe ngumani ene ko on to tatum kum woni ɗo waɗir kum kafe kum sikka na kanko wolan ar ko ya poyo payno ɗaɓɓita yita na jarrabu ye ñanoni ceerno na a suusa kadi wiidemo hootu suusa ɗum hada amrun min Allah koye a muññotu ene mbiyan yareteɗan noga deƴƴa but a suusa ɗaɓɓita tawa ala ɗettatiyowal ngal ya joogoya ɓaya suusa moyde yo joogoy deƴƴa but li annahu amrun min Allah ene ɗum ɗo no muusi ka Muusa na ɓe yarini ñande goo Kaabu ibnu Malik fiidi naare wa daqat alayhim al ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum ɓe ɓitti ɓe songi ha aduna on faaɗani ɓe ñande goo Kaabu ibnu Malikin yehi ka ɓiɗɗo bappa mum wiyeteɗo Abu Qatada woni acci hande mi yaha mi ndaara si tawi mi yewtidayo onti ala mo wowlida mo wowlanɗa wo aynay na neɗɗo a hiwrata ko jaabo ma a landata ko jaabo ma enen ɗum ɗo no muusi ka Muusa hara ko ɓe yewtidata ɓen kadi waɗuma ɗum haray muusi o yewtawo e Abu Qatada ko ɓiɗɗo bappa makko baaba maɓɓe no hawti onno ka ngesa mum no yarna Kaabu ibnu Malik yawti naaru gongol siko noon wi'eten o tippi ka nder ngesa o wi assalamu alayka wa rahmatullahi ya Aba Qatada on yeƴƴiti tawi ko Kaabu ibnu Malik jokkiti yarnugo o gandi dewal ngal fewndo ɗo ko on taƴagol jokkiti o wi assalamu alayka ya Aba Qatada jokki golle mum o waɗi ɗum laabi 3 oya jaabaki no jokki golle mum fewndo ko ɗum heɓata baraji ko angal wowlidugol e maɓɓe Kaabu ibnu Malik inni ya Aba Qatada ata'lamuni anni uminu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir o faala tu ɗaɓɓitude haala to haysi on jaabi mo tun hara heɓi kanŋe fewndo ɗo on siwime tun na mala haray ko kanŋe o hocci ɗo ene ɗa andirin mi gonɗingol Allah honge nelaɗon e darngal ka ko naafiki kontuɗami Abu Qatada deƴƴi ha o sikki o jabatako mo onni wallahu alam o continue yarnugol o wi o heɓali ko suniri mo ha hewtingol konngol tay ndikkasi o arano wa daqat alayhim al ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum kono noon ɓe faami ɗo wa dhannu alla malja'a min allahi illa ilayhi wallahi ko ɓitti wo ko ɓitti hay simayama ha tawi ala surrowo en ala malja'a min allahi illa ilayhi ala ka yahen ɓuri toon kaɗen mari en ala Kaabu wi'i joni mi howtama ka suudu toon kadi ala taweteɗo ko ɓeygu mo jabata ko woni toon mo wowlidata ko e mum kono watta e ndun suudu kadi ɓeygu ma son pooɗiɗo seeɗa wowli o jabaki ma a sonki sa faalaka fitina na ya yaltu ɗaɓɓaka wonoya joni noon si tawi yalti toon ɓuttata sa naati ɓuttata haray aduna o ɓitti ka ɓittaji ɓitti Kaabu ibnu Malik wi e komi hotata ko minne mi rewi ka marché kadi mi ndaara simi heɓay momi yewtina seeɗa mi naati ka marché a sikkay ko soɓe mi wuji
yiɗola wono woñola andi ko ɗum wona ɗaɓɓirede baraji momi yewtidi o a sikkay na neɗɗo mi wowlidi ɓeno ɗoftino allahu ngenelaɗon ka yaahi ɓeno ɗoftino ko joomi men ngenelaɗo ɗoftorteni on say o wi'i o wiyeteɗo Maliku Ghassan o windi letter Sham o jonni goɗɗo yo ar ha Madina jonna Kaabu ibnu Maliki letter on wondema o humpitike nelaɗo makko on mo wondi on yawike mo fewnoɗo no jasinimo no accidimo e hoore makko yo immo takkon on wona wondotoɗo non yo ar Sham ka makko kanko Maliku Ghassan o sendoday e Kaabu ibnu Maliki mulkahu qismayni ɓe hawta laamu ngun o yiwa e on soñja e yinon ibtila nafoore muɗum ko imtihan Kaabu ibnu Malikin hendi letter on o jangimo inni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hada ashaddu min al ula ko oɗo ibtila ɓuri janɗude momi woni e nder muɗum on ndaari fewndo ka aduna weɓitantolan ɗo ka diina am bonirtanmi o ɗetti letter on o wattimo ka nder yiite o sunnimo o jotti ɓe jotti kadi balɗe 10 woni balɗe 50 hiɓe wuuriri ni hakkunde julɓe ɓe na ɓeygu maɓɓe ɓaytimmi balɗe 50 nelaɗo neli neleteɗo yaw ka Kaabu ibnu Malik e ka Hilal e ka Murara wi'a rewɓe maɓɓe ɓe yo hotu ka maɓɓe ton ko ɓen ɗon ari yewtide maɓɓe on ɗon ari ni wo Kaab nelaɗo mi maki ɓeygu ma yo hotu ka maɓɓe ton Hilal ɓeygu ma o yo hotu Murara ɓeygu ma o yo hotu ka maɓɓe onni nelaɗon ɓe woɓe me seriɓe ka koyeɓe hotu o hey nelaɗon ko maka nimmi koyeɓe hotu bimana haala ɗuuɗa ɓen ɓe hooti ene ɓeydi muusude ka ɓeydali ɓeydi kono noon wa dhannu an la malja'a min allahi illa ilayhi ɓe woniri ni balɗe 50 hiɓe tabiti e gonɗinal hiɓe jokki julde ɓe yahay julde jama ɓe yahay kala ka julɓe ɓen tumbondirta kono alamo ɓe yewtidata alamo ɓe wowlidata Kaabu ibnu Malikin wi mi juulayno ka juulirde julde jama mi ara mi tawa nelaɗo no jooɗi minna assalamu alayka ya rasulallah mi heɗito ha mi ndara si mi heɓay hito ko ɓe salmitorilan mi immo har laaɓanalan si ɓe salmitike si ɓe salmitaki musika musal ñande timmi balɗe 50 joomi men tippini aya e maɓɓe وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا طيب فلتي ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إلا أنقروا فلماذا ابتلاهم الله عز وجل كلية توبوا كلية لام كلام تعليل كو جربوا ربكو في يوم توبوا o wi inna allaha huwa tawwabur rahim jon non ɓay kamɓe ɓe wowluno goonga on ɓe tabiti e goonga on ɓe sali wowlude ko wona goonga joomi men jaɓani ɓe tuububuye watti ɓe ñentinirgal aduna on fof wi heddiɓe ɓen taƴinoɓe ɓe ɓen wi joni gila hande Kaabu ibnu Malik Hilalu bun Umayya Muraratu bun Rabi'a ko kamɓe woni ñentinirgal moɗon ngal e goonga ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu wonde gila hande ma as-sadiqina ɓeyata to ɓe ɓe innunoyo on potto gila hande noon ko ɓe patoron ɓe e moɗon jokke ɓe ñentinon ɓe ko moƴƴuɓe moƴƴi ka moƴƴali idan kon ɗum woni illatu al-ibtila si en faami joni ko al imtihan wa tamyiz ko ma serta yiɗo Kaabu ibnu Malikin Hilalu bun Umayya Muraratu bun Rabi'a ɓe serti e naafiqiɓe ɓen ka ɓe sertali ko ɗum woni kadi wat tamyiz ko jillondirno kon koyo sertu jomumen no faala seɗude fewndo ɗo tagore makko nden gonɗinɓe ɓen wona ɗa wiwnoɓe no gonɗini gonɗinaɓen ɓen kadi wona ɗa wiwɓe men gonɗinaɓen ɓen kadi wona ɗa jomumen no faala sendidirde ɗum laɓɓina ɗen hani noon fewndo ɗo ñorade daditoɗe nde imtihanon no yaltoya tawa hiɗen wondi ma as-sadiqin
ya ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin hara en wonda e diina meɗen kan selluɗen wo nawnuɗen wo wuuruɗen wo maayuɗen wo heɓuɗen wo en heɓawo marsinɗen wo perduɗen wo na kunu ma addin ayna ma kunna si waaloyke deƴƴiti hay ɓutti gasi ko ɗum si kullama faala aljalilu fa huwa jamil ko joomi men waɗi wo ko ɗum moƴƴi sen darti ko waɗanta ko en taway koko haani fulɓe fuu tawo allah on waɗata ko haana na ɗum finden tawɗen no wowle ko tawhidu molanaɗo no idan illa on ko liya tuubu jarrabuye on ko fiyo en tuubu arten ka makko bakkatuji ɗin ɗuuɗi o jaɓana en tuububuye o yaafano en o arkisa en tabital ɗen toromo kanko jalla wa ala nde o arkisata en al iman as-sadiqa o arkisa en attaqwa o arkisa en as-sidqa wa thabata alayhi aray ko ɗum ɗo wonno ko falɗen andintinde nde ɗo jonde kadi ɓeyɗen taskade deftere allahu subhanahu wa ta'ala nden ko adi en ala lekki sina e mayre lekki meɗenki koye qur'ana ari ko fihi shifa'un linnas ko nde ñawdayde yimɓe ɓen ko nde huɗan kadi lil mu'minin ko kayre kadi woni peewal julɓe ɓen kaɓe yaltirta ɗon ɓe yaha ɗen toɗo allahu subhanahu wa ta'ala yo moƴƴi battaneji ɗin o reena en o ɓanta jarrabuye on o laɓɓina en o arkisa en yultoygol yaltoya ka o ɗaɓɓi en ɗo o danda en perdugol gurnan aduna e laakara o moƴƴina battaneji ɗin o waɗa battane ɗen maayugol no moƴƴiri naatoya ka o yeli ɗon kanko joomi meɗen o yelani en o yiɗani en woni aljanna makko on wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal